مرحبا تماشاوانین هجا به برنامه چاندا من به هفته جیل پیش بریونه. ام وی هفینه کو ام وی هفته جی برنامه که خوش جوگش پفدر درباس بکن. بریام درباسی گل میوان خود بن ام چالاکی هنری هفتانه تماشا کن. لمردینه به هزاران کس د چرچوبه کنسرا کوم آمد ده هاتن گل هفدو. لوانه د چرچوبه کدا جنیده و فستیوال که سه روزان بیل دارخستن. یک جه اندام پلتفرما موزیک یا وانه سترانبش گلیستان لسر دایکن شمیه سترانکن نو پاروکر. Ez jünüm ez dayekim, ez jünüm ez jiyanım, Caha Kurdistan'ı veran kerin malamı. بله تماشاوانین جامعه چالاکی هنری هفتانه تماشا کردن. نهاجمی درباسی گل میوانه خوب ببین. میوانه منی ایرو یک جمع مستای زمان کردی فاطمه شاهین. از بیشتر تبخیراتی سر سرچاوان هات. گلیک سپاس نخیری دامن مالایوا. گلیک سپاس. فاطمه نها وسامه ایرو دوی برنامه دو بحث گلیک تشتابکن لی بریا و اینا که جوی تماشاوانه ما استفاده تخوب دیناسین. فاطمه شاهین کیه و بچی کاری و علاقه دار دبی و کی ماموستا زمان کردی جی مداناسی لازم کوهن خباتی دیجی هنر کرم میکه. بله مالایوا فاطمه شاهین جو آگریه من حیلا سر حد من. و بو 6 سالی من از دیاربکر دیجیم. وکی ما مستای کردی من لی نا وکی تاین نکوز جیگ درجه بومه. لی جبل تاین کنی و خباتی می کردی را تم بردوامن یعنی وکی از بیشم خباتی نوکال وکی شخص هر تم خباتی می دوام دکم. ویگا بیب چکی و سکناندن هیه. لی از بیشم وکی درسین تیبت از دم نها. درس زمان کردی. درس زمان کردی. يعني وها از بیشم من گو خباتری هر تم بردام نه تنی سر زمان چه خباتین چاندی بن کلتوری بن لی کولین زیادتر هلبت خباتین ها بتشوف لی لوکال وک شخص از دوام دکم چقدر درفاتم چیبه لیش بلیوز نها وکی ما مسته و بو وکی شخص درسین تیبت دادم وکی آنلاین دادم درسین کو روپری منین اوجی هنه و از بیشم سر مدیایم دم ورده که داناسینی خوشی دکن و رقلامی خوشی دادن جبوه طالبک خوشی هی براستی جبو زمانی کردی من هاو کسی ما مراقب ذکر طالبک چه دبی آنی دیگلون بله اجبر کود در دوران بیش سر مدیای دیجیتال دی گلک هست وصل لگرینه که جبوی کردی کرمانجی هری که من بیشتر جبوی باکو چه کسام رود برچاوی مرود کیوی مرود بینی اما داستا چهار علیه کردستان دانجی بیشتر چهار علیه هی دانجی چه کو خویا دکی اجبر کود آنلاینی درس دادم من اوتش مراقب کردیم. بله هیا طبعا جبریم گلک ما مستعد از بیشتر و بشه در چونه هنر وجی وکی ساج برای تاین چه نبیه لیکن برای خدانه ویری یعنی وکی درس تربیت دیدی روزانه داوتش هی سانتر بیاموزانی یعنی دیجیتال دی او روی کری اساسی خود بیا وک دوستانه که دیجیتال و وک شخصی مرد کاری خود سر به دومینه جوی هلی داری گلک ما مستعد و گلک طالب شی هنه آن کایم من از بیشتر حتی طالب نتنی از بیشتر جهیلا کردان دا یا مثلا خونده کاری کم هی ترکیه با اینکه خوش یعنی دل و جان خواهد در زمانی کردی فیلم و چطور ها عجیبی چیه دبن و کد دوی چه ببینی راستی
وەکی دەن ئەس بێژم وەکی دەحا پۆلێ منێ دنێژ هەنە هەم ئەس بێژم پۆلێک ji بۆ ژنامە vekiriye orda jî qedera 10 jin hene ez ders didim û dîsa polek me ji bo zaroka vekiriye ew jî dîsa 10 zarokin em ders didin. Aslında olsa beş diçû yani ya cî zaroka heye ya jinan heye. Divê sabe yani li gor formasyonê dema meriv karê xwe dike esasê xwe de as diguhere. Yani jin bêjî zarok bêjî yan jî bi giştî ne ku tenê jin bi karma bêjî yani tevle hev bêjî astê perwerdeyê hene li gor teme. Ez jî hewl didim hinekî li gor vê astê dersê xwe bimeşînim. Mesela zarok û mezinan naxin tevle hev erê. Çünkü hem ez bêjim berhemî wan diguherin, haveroka berhema diguherin, asta wan digure, tekiliyata zaroka û ya mezinan digure. Pedagojiya rast e li gor formasyon ji xwe wî tiştî diyar dike û pedagojiyê diyar dike. Yani li gor wê ez ew dikim hev vediqetînim polê xwe û ya wê tercîha min e yani ez ya wê dersa xwe didim yani. Min koma we ya wekî merak kiriya ku bi jinan re û karûxebatekî çawa yani di aliyê wekî de di aliyê tevlîbûnê de tedî yani jin bawayekî hêsanî di gelek qadan de jî ji xwe cî hewl didin cîveqetînan jî cîvekin lê tedî ji ber pergala heyî ji ber feraseta heyî gelek ciyan de em rastî gelek ewqetên yani. Di wê xebata ku bi hev re dikin de yani nêzîkatiya jinan ya ku tevlîbûna wanekê an jî ew meraqa wayî heyî çawa ye? Merak heye ji xwe ji ber wê merakê ew tercih çêdibe tercih ez bêjim hînbûna ziman ew derfeta wan çêdibe yani ji ber ku em awayekî dijital ders didin online mesela hin heval hene ji dervayê welat beşdar dibin hin ji nûsanin jinê ku beşdar dibin mesela gelekî wan jî esasî xwe de nava jiyanê de yê ku cih girtine yani ez bêjim wek rolê wan wisa hene û hinekî wan mesela mamoste ne gelekî wan jêrî Kurdin lê ji ber ew jiyana hîn mixabin tedî ew zimanê xwe ji bîr kirine lê dixwazin ew zimanê xwe ji nû ve hîn bin yani hêla asta ez bêjim standard de yani jî niha ew gotina akademîk çêbî hem ji xanziya qebûl nekin jî ew nêrînek wisa wan da çêbîye ew tabii tesîra herkes wê bikartîne tesîra medya jî ser vî tiştî heye yani êdî bi rastî em lê dinêrin ew ziman karana zimanê Kurdî êdî kêm be jî yani li gor cîhanê em binirxînin xura cihek bazarê piçûk be jî êdî dîtiye bi rastî ev jî bala insana dikişîne yani êdî em lê din ser medyayê her hêlê da mesela çi hêla hunerê da be çi hêla kilamgotinê da be ez bêjim hema henekek be jî ez bêjim ser Kurdî de ama insan vê tiştî dibînin bala wan dikişîne û ez dibêjim hema tiştê piçûk bin jî ew hesteka neteweyî yan jî ew fikra li xwe vêgerînê ew hissiyat dilê insana da çê dike îja ji vê hêlê da jî jinên ku ez bêjim tercih dikin û tên li ba me ser vê fikrîne û awayekî xwe jî beşdarê dersê xwin dibin û bi kelecanî bi dilxwazî beşdar dibin yani vê awayî didome. Fatma wisa kar û xebatê te yê wekî ewkê çawa derbas bin ez zanim ku ev demek bû yani beriya wekê jî me çend cara li aliyê Serhedê li Wanê jî hev didît. Di aliyê wekî de jî zanim ku kar û xebatekî ji bo cil û bergê Kurdî te lêkolîneke ew jî bi saziya kasedê re kir. Di vê çerçeveyê de ez hinekî dixwazim we çawa dest pê kir hinekî behsa wê bike çi bû te kar û xebatekî çawa kir hinekî behsa vê yekê bike ji me re û çi demê dest pê kir belê sala par me dest pê kir 2025 hema bêjî van deman bû hevnasîna min bi saziya kasedê jî ser vê mijarê bûye rastî em hatin baye bû xebatek şexsî min bû helbet erî wekî şexs min tenê meşan di sahayê de lê ev xebat ser navê kasedê meşiye bi piştgiriya wan meşiye saziya esasê xwe de ewlî ser lêkolîna cil û bergan xebatê xwe kiribûn yani jî zanin gelek xebatê wanî berhevkariyê çend sal bû xwe û ew kî wa çê dikirin yani belê cil hatin danasîn belê yani ez bikar bêjim xebata min hevala ji xwe beriya wê xebatek sa dest pê kiribûn lê dema naveroka ew xebatê me mêze kir me dî ku ew hêla Serhedê biçekî hatiye hîmal kirin erê ez bêjim bajarên Wanê an jî Bitlisê hin nimûne hebûn lê gelek qesdima çünkü herema Serhedê heremaka gelek berfireh e û tedî hêla çandê û folklorê jî ciyekî gelek berfireh û têr û tûjiye bi rastî ja ser vê me tevî hevala me niqaşek kir heval jî û ser wê fikrî hatin ba min yani wekî daxwazekî işte gotin em dixwazin projeyekî bi tevayî bimeşînin û me xwist em vê karî sahayê de bimeşînin yani ne ku em sadî xwe rûnên û karî ji dûr ve bimeşînin me xwist ya rastî em di nav çarçoveka profesyonelî de em vî karî bimeşînin îja me biryar da me got em ê çi bikin ewlî divî me çi bikira tedî ji bo xebatên lêkolînên qadî hin rêbazên zanistî hene ji xwe qada min ê jî wê hêlê de hatime
إجا ما تشكر أم بشير نشتن ما قرأ نخشريك أما ذكر مخبات أخذ شبكن أمي بيجي مجارة ميتشيا أرمانجا ميتشيا خباتي لكل كيجان هرمي تشي و ريبازا مي بفتش ميدانه أخذ شاب جهيني بقشت ريبازي شابه أم سيرفيس سنين وما بروجيك أما ذكر يعني از بيجي programek yani planek me da peş yaxu yani plan ne ku tiştek usad bejim teng bu tiştek dur fireh bu yani heşt bajar bun heremek gelek navçene gelek gunden u emzane me herin kur li gorweji devi me awli em ruştana me xura nexşeriyek taxsta vana hamu melevli dar xistin mesela me peşi herin kijan bajari u em kijan bajari desbekin em tekili xu çawe daynin u viavaye me plana xwe amade kir û ji bo wê jî tabii hin tiştên sereke pêwîst bû mesela amûrê me kêşanê nîn bûn me ji bo vî karî ewekî ez bêjim wek amûrên kêşanê wekî kamera be ez bêjim ew amûrên deng girtinê bin alîkarî wekî alîkarî belê wana me standı ji xwe ev kar yani ez bêjim ne ku bi piştgiriya tenê kasît wî zan kar saziyekî ye bi alîkariyê me ev kar meşan karekî zehmet bû çimkî werhasıl وی آوای ما دست کاری خود کرد و اولی ما باجارین ایدری دست بکر و ام چون ور پشتیوی ام چون قرسی و ارزروم و بورن اردخان و ارزروم مش آگری وان و بیتلیس سروی استقامتی yani سروی نقشری مخبات خودمان اصلا چون ساحایه دیکو ام چونی ما اولی تکلی دادنی حوالارش خود دیدی او چا بیجم یک عنصری که يعني كريبازيكا خباتين قادي أو يكو عولي دبي مرو جيكو تهري تبيشي تيجيليك خطة يعني جي أذكر من يمسكوا هري زحمة براستي خباتين اللي كوني دا أفتشتي يعني أو تيجيلي دانين أو باوري دبي مرو صحاول بديكو أو هوالي همبريتا أو باريا خطة بينكو أبي تشتي ببهجرنا وتشتي هري زحمة شيء خوجي هاندنا دانة أبو براستي çünkü em nizanın em herin sahaya kabar fireh و em nizanın kijan bajari kijan gundiyan kijan navçeyi em xwe bigihne bankinca sa me dest bi xebata xwe kir û her bajarê ku em çûnê me ewlî têkiliya xwe dadanî ez bêjim saziyê me sivîl mesela yê çandî an jî şaredarî jî mesela demdem mê partiyê be jî me wan re zêdetir têkilî dadanî çünkü ew ji ber ku nişteciyê nas dikirin û baştir nas dikin mala wan ava bi birastî her bajarê ku em çûn ji me re gelek bûn alîkar û her gundê ku mesela em çûnê ew me re dahatin ji xwe em tewayê diçûn vî awayî me xwe digihan de ez bêjim daneyan jî mirovan kesên ku ez bêjim ewan ra têkilî datanî jî yani beriya ku em herin ji xwe me ew tişta bû ew wekî planê de ew jî hebû kesên ku mesela me pêra hevdîtina kar bînin divê asteka temen hebiya yani asta wan jî ez bêjim ser 5 salê mezinê 5 salê bûn ji ku çavkanî ew nekî dîrokî nîşante ew nekî zêdetir ez bêjim temenê ku piştî 6 salê em jî zanîn em lava wê civakê de dijîn ne mümkün e yani ez bêjim cilûbergên heta 5 salê were bîra wan ev ne mümkün e ji bo wê jî me zêdetir ew temenê kesên ku em pêra hevdîtinê bikin me zêdetir bilind girt mesela gelek carî me got 5 ama zêdetir kesên 6 salê 7 salê 8 salê jî me dîtin em re birastî jî derfete gelek mezin bû û me wan ra biya wê hevdîtinê xwe kirin ji her hevdîtinê ku mesela me pêkanê me hemû qeyd kir yani me tenê sa wî cihîta neşte û hevdîtina em serî da jî got me xwe ra ez bêjim amûrên kêşanê jî bûn û her kesê ku me pêra ez bêjim hevdîtina xwe pêkanê me evnana hemû awayekî profesyonel me kamerayê vîdeoyê qeyd kirin me xwest ew tiştana wisa bi cihê xwe de nemînin wekî ew ê dijîtal ça bêjim wek çavkaniyê dijîtal û wek arşîvekî dijîtal hem ji bo ev xebatê ku em dikin ez bêjim piştras bin bi wan vîdeoya û hem jî ji bo wek tiştekî mayînde ew pêşe rojê bibîne xebateke pêşe rojê arşîv vî awayê me van xebatê ku dikir jî me hemû qeyd kirin tarî ne ku vana mesela gelek cih em çûn hin malan wisa tiştê ecêb me dîtin mesela dîgorî em çûn gundekî
من خواست وی پرسم نبگوتا دوی رویتیات چویده هری زیدر کی جان باجارات چه در کت پیشیات تا چتی وصل مجیت دمایی. بله گلک تشت مدیتم براستی چون که خبات هما بیشتر دمه طبی از بریاوی نخم ناف. بله. مهنه کی باصافی نه که طبی بریا کوام هرن ساهای امروزتن مه کجی ما لیکولینه کا چافگانی نویسکی کر. پشتیوی ما بری خدا ساهای اولی کلی کمدیتن کو براستی گلک کیم بون یعنی خواهد نویسکاری هبون تری نتکرین هم تری نتکرین گلکی واج براستی اوبجکتیف نیم بون مثل قارسی از بیشم سر حای فلان خبات هاتو بون کرین لی گلکی وان نه اوبجکتیف بون ابی زیاتر و هستا لیکونی براستی هنگ خورتر کر والحاصل جيو كوام دوتشوني ما تشتيو ساعة عجيب هاتم بيشامي يعني تاني مهيجا باسا ديغوري كر ام تشونا قندك ديغوري ام تشون شينك يا راستي وكي تصادفي تشي بو صام جني لورو نشتبون ما برسي ما قوام سالفي كاري هاتنا ليكوينا جلو برغات كر مالكي نشاني مدن قهند كان هرموي مالي ام تشون يعني تستيقي معظم وي مالي دي براستي مالخيا مالي صراحة دي وصاد بيجي دي مالخيا مالي انجي مالخيا مالي براستی مالخیا مالی جنه کا حشمن بو آنی بو او جوریه کا یعنی اوده کا مالا خود تنی خست بو جهه کلپور و کevindشتین kevinare آمرین kevinare چاندا کردی یعنی از بیم خالشی kevinare هبونه و من در بالگی گوره چه بیجی بیراوه و فراقین صفر گلک تشتکه اویجنی جلی خونی کمج مثلا و شرط و کتابی کوفی و کمبری و از بیجم او دی صراحتی هم دوجن دیره تابی دیری خو yani onlara bu tişteki gelek muazzam tani evliyim bu yani Erzurum'u mesela çünkü mala denk becekim rasti avaya güsavek müzakhane hat hene tiştiyorsa ve şartı gelekim rasti devam eriv dur bet vitişti haya meriya zide vitişti tüne le her kupenif çanaf sahayi meriv çoğan gundan meriv digere و مریض دوینه کو براستی کسایتی و صحشمن هنه یعنی و مریض راستی تشتی هاجیته افجی عالیه هری خوش از بریم یه خباته و اسکارم یه بیشین یعنی بله توسا باوی کی برفره تبعث کر یا راستی گلک علیان نمخواست کم نابری وسا هن مراقی مجید علیه کده چه بون بطیبتی لباجار کتچوی مثلا چکتن دستی و ده آنجی و چه او که کو نوت کرتی بطيبتي خباتي كنت نوت قرتي تشتكي وسهري زيادة دالية وكذا تقول يا بريا بينا كشافكانيين هي تيري نذكر شافكانية هي زيادة أوبجكتيف نبون جبوي فيا كي خباتك برفرهتر حوجنا كي قالوا تاني نهاو جبوي هذا مصر حد يزبيجم هوا دست بكرنا كوسا بلكي دست بك سازيك وقصة تبي تشتكي قرتي سر بشتاخو خباتك بقيمته جي براستي جي جبوي يم بيجم تشاندو هنر كردا جبوي يعني دوان دمك كنت وصلت تجاريا إذا دمان ما بهفدور صحبت كجي أو كوسا در كتم ما هناك يصير صحبت كربو يعني أو تشاوز بيجم أو أنجام ويك جريد أنجي أو ويك وان كيلي عندهم روف حوجي تشاوا نوت بقديم روف تشاوا خب جيجينه هي خب جيجينه زيادة ترجي قالوا فكري وصلت سريت هذا عواد بون يعني تقص قالك تشتا ما نمش خنا في خباتي دجي وقتكم اللي بود بينا ما نمش تفارت كي عنج كي ماسي خود بينا خو بريا كم هرن صاحي مقول يا ما بلانك دابو بيشخو ونافي بلانه دابو برسي خو ما آماده كربون يعني قدره 15% ما آماده كربون هر كسي وكساكم ما بيرا هفديتين كر ما 1% خو از بيجم مرا 1% ولو 1 سر 1% ما صا از بیشم خبرات خودمون فرصت چیکم بیشتر ببوره تکاری سر چرچوه او کی دیجی یعنی کیماسیک دوی قاعده هایی گلو بله جبه هی اوبجکتیف نیه چرچوه مثلا کیماسیا و انجام دام چه دست خست از کار بساوی بکن کیماسی وی براس کیماسیا مهری مزن وسایت بون مخابن وسایت هم تونه بو یعنی مجبور کسازی کامله و کی تعدادن ترکیه بیان درنیک قوت تاویناگی بیاوی که هم به عربی شخص اندن را هم دچون دادن اوجی بچکی کاریمه مثلا زحمت تر دکر و کی میناک از بچو موانی و من نافچه که مثلا تیکلی دادانی متخصص زارم را او کسی که مثلا ایمار عربی تهرخان کرد و کو او روز نمیساید بیا او مثلا دو ما روز کردن بلکه به ما دو سه روز پشتیوه هن پسکری که اونها ساهای دا درکته جوایی لیدا وقتی پسکری که کوچ بیشم هنجی آدم مثلا او باوری انسانه مثلا چینه او تشتکیشان ده هری زحمت اوه مثلا کاری قاده نکی بویرنگی هر کس یعنی تلید او که توصل هر کسی باوری خونه نه که ماسی که وصل آنج او که وصل درکه فکری که وصل نزگتی که وصل درکه راسته یا مثلا ما بچه جدا تاب مثلا وقتی که دو بره کاری اثر
کلپوران خباتک جهیلا کردی دا بچکی و ترس مخاب نوا گلیمه دا چه دبی تبیتی قلبی ویتشتینه که درسن یارسته نزه بنگاه خوش کدری دیگه ایامه تابی avantajı bu yani her bacari ko em çun jiber ko me kesin uy bacan işte cin uy bacari me tekeli datani o mera daha da o zedetircem çun cem kesin as mesela ja o baveri ji xuda ez bejim çedi bu yani bele o ama ki hoşi ez bejim yani hela hevditina da zede zahmeti belki menekşan li hela xu gihandına kesa u çina hatına cihanda زحمتي هبو براستي چونكي انا ساري خو حمو يك قلم مصرفك براستي الويلي دا برسكريك هبون وكي انجام اسكارم في بيجم يعني انجام خباتي نكو انجام برنامج بله بله ام تواي شخون جيزان صار حتى 8 باجارا بيكتي ام چونه حمو 8 باجارا و گریان ام 19 نافچین وان باجارا گریان ام چون 35 گوندا تقریبا 35 günden çun u dinavan 35 günden da jî me bigişte hafte kesan ra me hevdîtin kir tabi navan hafte kesan da jî me 35 kesan ra u dîmen gir çünkü herkesi ku me xopê digihan de wî û me pêra bername dişan jî gelek ya mesela dizanî bû me pêra hewce nedbû me vîdeo bigirta tabi van hafte kesan da me 35 kesan ra hevdîtinî xwe pêkanê رباز او بس ویژی نکر او کسی که مثلا ما را هفدیتند کرد مرا تعریف تکرن چون هر باجاری که ام دچونه نمیمکن بو او جلو برگین که ناره ورن دیتن ها گلن جاجی گلک جام راستی مدید بحثاید ها تکرن و نوتی خود yani bana mera tarif tekir format bir çekiye o aslında me o insan derbasi hember bu me kamera kuvvet kir me persi xud persi mera tarif tekir mesela kadar 6 sal beri mezne ve anji vet çat de birave وجلی چا خودی کردن مثلا جلو برگوان چا بون مرا تعریف کردن قصد کو دهات بیراوه شو ماجی هری انجام میدن لگور تاوی تعریفاتی افجلانا ما او کردن بر هفکاری کنن و دا انجام میدن شو مدروت ماجی دیدن ویاوی انجام درکت شبلی وجی هندانین شیمبرج مدیدن yani gelek جام جلو برگ gelek مثلا هن کنجین از بجم 5 سال بری 6 سال بری هم بوکانی مثلا مدیدن gelek کم دخست مثلا رادستی مکن هن کنجانج مثلا رادستی چابجم بخشی سازی کردن و وانج مخوره آنین هن جی کوزش مثلا مدا کارگوی حوالا رادشان وی آوای yani bu güçlü ki enjam tiştek ha derket hole و انجام ایش خواه دی هری داوی سازیه و کی برنامه کشان şey دانسینا جلو برگا کرز نلفر بومنه bu قسمت مقابل از هنگی چون باشو مدیت دجی تماشا کرد yani tabii اوج پیواجو پشتی وی خباته yani خبات قادمه شیا جام وقتی کو خبات قادی خلاص و ام هاتن و دی امرونشتن جام دست سنفاندن وان کنجاکر و مدلی وان درخستن که امسر کی جام مدلی bir yar budun hatta kumaşi وان hatta rengi وان لها هاتنا وان و بيجم چوينا جلدرو ترزي هاتن و اوجي هما بيجي دمه فلان وقتی ما بيك دمه هازيتر وقتی مهندا انجام دا ما تشتاق خوش البري بله وكي امبر بداويا برنامج خوتم لاست خازم كي جي برس مسا چند گوتنات کار بحثاوي جيب كي د هديتن چافكاني كو هديتن بيكانين ده يعني بجنو ميرا و چافكاني يعني چافكاني خوتا اوكر از دخوازم ویجی مراختکم يعني او نزیکاتیاد نابرا جنو میرا دا فرقه که وساوک تا دمجیت دا آوا بو گلو يعني از ویتشته دوان خباتی وسا دجبر کو تکتی چوی 8 باجارا 8 باجارا چوی چند نافچه جور چوی چند گوندا از ویتشته مراختکم يعني بله یا شخم سير جواجي جبر کو صراحه ما كان درس چان دوان جينك زانه يعني از مزانه کوازي او تکلی چا داينم چان نزگي وان جيبم او بچكي اسا کاری من هيسانتر جكر ليه طبعا فرق بشكل هبو يعني دما كو كاميرا بدو وما دسبخ كيشان تكر زي درجة ما بشكل شام ذكر مراستي خبردان خدا عن شيء هلا خو إفادة كني ده بشكل كيماسيا وان هبو أما اللي درف أو تشتكي هاجي هبو مثلا شانسي كي وان جسبو أذوق الجين دما يعني مرو وك الجين دما تشسا هاي بشكل كاري مريا هي سانتر تكر مثلا تيبتجي وك هرمك وك سرحدة مثلا هوالي منين بيجي سلام جينا ميرجينا في كاري تكن او دم بس او تشتيت كن بين دم همچن ساهای جبر کو ام میرن جبر جنسیات ما جن مثلا خو فدشین شرم دکن خبر نادن جاج هلا ما دو درفته که مثلا که جن تو چی ساهای هم هلا میر هم هلا جن بچه حسانی چه ده جن زیاده تر باجنا خبر دادن اری باجنا خبر دادن او حسانی چی واسکارم بیجمن امبر داویا برنامه خواتنه بیجم گلکس باج برکوتیرو بی میوانامه تا آگاهی پرخوش مرا پارو کردن
تشتكت لزي دبكي كرم مالا واج بو مازواني ازويت خازم بيجم براستي هوالين كود خاهبن يعني يكو بخازن كارين صاحي بمشينن دم دست بي دست بي خباتي بكن اري جانو درفتين جيانو روجانه رينادم بيتشتي لي دما کو مرف چه صاحي براسي مرف دبينه کو او چاند و كلاپورا كردي هجي تشتكي ماينده ام كرد جبو بيتشتري ام بچك درنگي من يعني لغور ملت دني مهنه كي درنگ دست بيكر ليو شانسي ماجي هي قال وهيتي حتى يروحاتي اري قال كردي ما هيجي از بجم هيجي جانك چولوار دجين يعني او جريت دكو او تشتمه هي ماينده مانه يعني قال كلاپوري مج ماينده مانه يعني هيجي از زياده درنگ ماي نابي وكي كلام كو جو هي ده حشياريت خازم تماشاواني ما بدم يعني يفوت خازم كاري بكم تقزهرن berhevkariyan bıkın yani çı kılam dıvın çı az bejim berhevkariyan cülü berga dıvın tişedin dıvın sazın vejili zede ki men zede hani nakiram ki mesela me eri xebata me fokusa me ser cülü berga bu le evkar me xura vek derfet ekti her ciye kuaz çünkü mesela me keşan dikir min berda pişti ku az bejim o beşa ku ser cülü berga xlaz bu jam persen mesela govenda dikir Anji hindiye mesela emçune davatan beştar bu meguam man govendajı med videoyu van gırtın. Hindiye mesela me persen klama dikrin. Yani med guev derfetek em hatta bir hatın em berda van tıştajı ha. Tışten usa derketin peşiya mek yani veki eskarın bejim derya u deniz. Jveyle da cez dixazım yani bu hevali ku dixazın u kari bikin u demel dest bu kari xo bikin u biçim sahay evi poşman nebin yani. و از جاردن مالوانی وقتیم گلیک سپاس bu مازوانی و گلیک سپاس مالیاوا سرچاوان هاتی گلیک سپاس برای تماشاوانین هیجا ما ایرو جی د برنامه خود هول داکو ام به حواله خو به ماموسته زمان کردی به فاطمه شاهین را ام بحث کارو خباته و بکن نهاجی می درباسی به شا پورتری ببن یکی جی در هنر و نسازا بناو و دنگ مارجانه ساترابیه. مارجانه به اصل خواه جی ایرانیه و ده سال 1969 دل ایرانی هاتیه دنه. لجبر شرط و مرجین جالی رژیم ایرانی و هی دماز زاروک بو مالباتا و بره و ده فرانسای. Di sala 1984 yani dema 14 salî bû malbata wê dişînê Viyanayê û li wir di navçandeke biyan de mezin dibe. Di sala 1988 de careke din vedigere Tehranê li ji ber çewsandinên rejîma Îranê ancak 6 sala dikare bimîne li wir. Marjane piştî van 6 salan berê xwe didê Fransayê û li Fransayê li ser wêje û sînematografiyê disekine. Filmê wê yê yekem yê bi nav û deng Persepolisê. Di Persepolisê de Marjane qala çîroka jineke ku destpêka şoreşa Îranê dibîne û piştre ev şoreş diguherê rejîmeke despot. Persepolis di sala 2030 de cara yekem tê parvekirine. Marjane Satrabî ji zimanê xwe yê dayîkî û heta gelek zimanên wek Fransî, İngilîzî, Almankî û her wekî dinê dizane û bi her awayî bi her zimanê her tim hewl daye ku balê bikişîne ser mafê jinan û azadiya jinan. Marjane Satrabî di 4 Hezîrana sala 2026 de çû ser dilovaniya xwe. برای تماشاوانین هیجا امیروژی گاشتن داویا برنامه خو حتی برنامه کدن به هنر نمینن.